Ikaze kuri Rwanda News. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Murangira Thierry yavuze ko nta muntu ukora ibikorwa cyangwa ukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko ashobora gutera imbere. Ni ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru aho yasobanuye ko abantu bakora inzoga z'inkorano badashobora gutera imbere kuko bakora ibikorwa byangiza ubuzima bw'abaturage, kandi ibi bikorwa bikaba bigenzurwa n'inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ibanze. Ni ibikorwa bigenda bigaragara aho izi nzoga z'inkorano zikomeje guhitana ubuzima bw'abaturage benshi, yaba mu myitwarire ndetse no guhitana ubuzima bwa bamwe na bamwe, dore ko mu minsi ishize hamenyekanye amakuru ko hari inzoga z'inkorano zahitanye abaturage benshi. Amakuru akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko buri muntu wese ukora ibikorwa bitemewe agomba kubihagarika hakiri kare, kuko inzego z'umutekano cyangwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rugiye gukurikiranira hafi abantu bakora ibikorwa nk'ibi ngibi bigiye bitandukanye byangiza ubuzima bw'abaturage. Izi nzoga z'inkorano zikomeje kwangiza ubuzima bw'abaturage benshi zigenda zigaragara mu turere tugiye dutandukanye tw'igihugu, aho nta murenge n'umwe ushobora kubaho utagira inzoga y'inkorano, zimwe zizwi nka Nyiragatare, umunanasi ndetse n'ubundi bwoko bw'izindi nzoga zigiye zitandukanye. Buri gace kagira izina ryako ry'inzoga y'inkorano yangiza ubuzima bw'abaturage. Amakuru agenda avuga ko uzinyweye atangira kugira ihungabana mu mutwe, agatangira gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Bamwe bavuga ko umugabo wazinyweye iyo ageze mu rugo atangira gudurubanganya ibintu bikarangira muri uwo muryango habuze umutekano. Ndashishikariza abakora inzoga z'inkorano ko babihagarika, kandi nkasaba inzego z'umutekano cyangwa inzego z'igihugu zishinzwe kureberera abaturage kuzihagarika, kuko izi nzoga zikomeje kwangiza ubuzima bw'abaturage benshi. Yumvaga ni Damu, iyi ni Rwanda News. Ukora subscribe, ukore like, share and comment kugira tujye tubana mu makuru mashya kandi agezweho.